Viva Guinea-Bissau! Caggal duuɓi joyi mbo iwno he laamu gonnoɗo hoorejo leydi Guinea-Bissau José Mario Vaz ɗi ƴamta gontugol hoorejo leydi e suɓugoji ñande 20 lewru wonano mum. E ñalande ɗiɗaɓere orngal ngal Jomaf no mbo ɓura andirede hakkunde guinennaɓe ni tawi mbon udira golle makko ɗe mbo sappini laamu ngu wonde ɗi feñi heɓtare ɓiɓɓe leydi ndi ɓuri hen tengtude ñaygol doygal sariyaji leydi ndi. Mbo wi mino fira kala ko mbo faala han ko jam heɓtare he ɓuɓtu he leydi he mbon yiɗi teddingol doygal he kala sariya leydi ndi. E laamu makko e hirande 2019 ko mbo wari ndi haalande ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ko wondema kala on lomtoyroɗo mbo hay siko seeɗa eri ñaayde ɗiɗo piiji ɗi mbo wi mbo arsoyat mo heeda yeeso he hare he nde wonno ko ɗum mbo haɓani e nder duuɓi makko joyɗi mo laaminoɗi. José Mario Vaz laaminoma Guinea-Bissau hakkunde 2014 e 2020 e ballal landa makko PAIGC e ngal mbon faala heɓtude siran laamu o kono mbon wonti he saa'i mbo ganduɗa PAIGC landa ɓurka mawnude leydi ka yamiraka tawe gonde he keewe. Ousmane Embalo Bissau, RFI.